توجہ امام جعفر صادق بلکہ اکثر معصومین ہز روایت کہ اگر باقین دہن من توئی قرآن تلاوت ریتس مز اکہ لٹہ ختم قرآن کرو یت مز روایت کہ تہ گوس پرت دہ ختم قرآن گھن کوتہ تاکید آمز کرنے کوتہ مشکل تر چھو تہ یہ باسان مگر اتس کالس میں ہیکہ انسان یہ کمال حاصل کرت تیل کیاز کر اے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان بس آخری جملہ کر عرض کہ یم سات تھی وچو یت ماہ رمضان گو سون جوان ات قرآن ست انس پید کرن محبت پید کرن یہ گو سحرس وتن نماز پت قرآن پرن دوس مز پن زندگی ہند اصول بناون قرآن پرن اور یم سات یہ قرآن اخ آیت پرتو ام سندس دلس مز بسے امس طریق فکر کہ میری زندگی کت اور بکت مضبوط بس عزیز و اچھ ضرورت یت ماہ رمضانس من قرآن زیادہ کھت زیادہ تلاوت کریں خصوصیت سان جوان ذمہ داری کم سے کم گوش تہ ختم گھن ماہ رمضانس من قرآن مجیدس من اگر ترے ختم کرو کم سے کم ختم گوش سن جوان ماہ رمضانس من قرآن مجید انجام دن کون کمال چھن اگر تو اکہ لٹہ کوشش کرو تکیاز پروردگار عالم فرماوان اتقوہ یعلمکم اللہ اگر تو تقوی کرک اختیار تقوی گو یہ قرآنس پت پتک امیک بناوان پنی زندگی ہو نشانی یہ سو اتر گورو کھوج کرک یہ بار بار پرک تل بنی چانی زندگی ہند خاطر ہدایت رہنما کتاب یعلمکم اللہ یعنی جوان تو پر بار بار کر ازمائش ثہ وچک چترئی پروردگار عالم پن طرف قرآن علم چینس دلس من اور ونک دے وریا وہری ونک بتا دنیا مز یہ تصورس مز کہ بہ قرآن پڑھت تمہ کھت بہتر گھس چون تصور ثابت پروردگار عالم پنس قانونس مطابق انسانس دعوت پیش کران کہ میس قانونس مطابق گزار زندگی یا دنیا من اور چانہ خاطر اس میانہ بارگاہ مز واتن خاطر بہترین ذریعہ تو بہترین زاجرہ سہ یہ تقوی الہی بہترین تقوی بہترین زاد سفر اس دربار گاہ خدا مز واتن خاطر انسان سہ یہ تقوی الہی التقوی الہی یس پروردگار عالم قرآن مجیدس من اکثر تو بیشتر جائن تعریف کران کہ یہ تقوی الہی اگر سے اختیار کرک انسان ذالکم خیر لکم ساروی کھت بہتر دنیا من چانہ خاطر اگر سے تقوی الہی اختیار کرک بہترین تمام اعمال دنیا من بجا دیوان مگر ساروی کھت بہترین عمل چانہ خاطر اگر پرت کھانا عمل میس حکمس مطابق انجام دیا دنیا من کل قرآن کے لب لباب یہ کہ انسان گھس متقی بنن بس اگر انسان متقی بناو یہ پروردگار عالمس کل قرآن پنس پیغمبرس پہ نازل کرنک مقصد تو مدعا کہ اخ بندے خدا گھس یا دنیا مز پرہیزگاری ہند زندگی گزار دیرا رہی ہوں زندگی گوشن یا دنیا من اگر بند میون مین کر اطاعت اگر بخالق چس ام سن پنس خالق سنز کر اطاعت اگر بوئی چس امس رزق سوزان ات رزقس کر حاصل تم ذرائع سام یم ذرائع امس میں ات دنیا من اختیار کر اگر بچس امس کفالت کرن وول پنس اہل و عیالس کر یہ کفالت تمن قانون مطابق اس قانون ام سی خاطر منتخب تو معین
خصوصیت سان ماہ رمضان المبارک تہ برٹ کن ونکس برکتوں ست رحمتوں ست برت مبارک صد مبارک ٲسِن مولوی صٲبس یم پتمہِ جمعس پہ تہ نش خطبہ استقبالیہ ماہ رمضان پور بڑ خوش گوس بہ یم سات میں یہ بوز کہ واقعاً پروردگار عالم یژھان یتھ ماہ رمضانس من انسانس متقی وچن کل قرآن اس 23 شبس من نازل گو کم سے کم مدت یس انسانس پنس نفسس پاکیزگی حاصل پن نفس پاک کرنے خاطر کم سے کم مدت یس سو 21 دہ تھی وچو بڑ فلسفیانہ انداز مز ماہ رمضان اس بروٹ کن پن وجود پیش کران تاکہ انسان گوس متقی بن اس عالم انسانیت کی ہدایت خاطر واحد کتاب میں غالباً آز برو تقریباً 15 وری یہ پورمت کہ امریکہ من گئی اخ ریسرچس مز آو یہ وچھنے کہ اگر اس مسلمان ناکام کریں پرت فیلڈس من کمزور کریں تیل امن ہندو اتو نش اس قرآن چھین اگر اس قرآن چھینس من ہندو اتو من کامیاب گئی اس کرو امن تمام مسلمان پہ حکومت یہ ریسرچ پروردگار کتہ قانون آئی دنیا من لکھنے کتہ قانون آئی بنانے کتہ کتاب آئی لکھنے کتہ مقال آئی لکھنے امہ موجود کہ انسانس کت پہ کرو ہدایت یہ مختلف مفسرو یا مؤرخو یا مؤلفو پن طرف تعلیف کر مطلب مقصد بس اخ چیز کہ انسان کت پہ بناون انسان مگر یم سات ساری پن تاریخ پن قلم انتہائی صحیح تو کوشش سان استعمال کرت اوراق بھر تاریخ اوراق آئی برن کہ انسان کت پہ کرون اس محفوظ آخرس پہ ووتم اکس مقامس پہ سہ کیا کہ واقعا اگر انسان پنن زندگی قرآن کن اصولن مطابق گزارے تیل امہ کھت بہتر نسخہ دنیا من ام سند خاطر کہین پروردگار عالمن کور یہ قرآن پروردگار عالمس یت ماہ رمضان المبارکس مز نازل کرن یم کہ یت من پروردگار عالم کل کائنات کن انسانن یژھان محفوظ کرن پرت برائی نش پرت دنس نش پرت تاغوت نش پرت استبدال نش یہ قرآن مجید اتفاقاً 23 شبس مز نازل گسان پروردگار عالم سن طرف پنس حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اکثرات سوچو تین دشان فلسفہ روز تشیح ہوئی کہ یم ساتھ یہ روز اس وچو ایک چیز اکو دو کم سے کم اخ پیریڈ کرو اس مکمل اخ مد کرو اس مکمل اکمہ دون ہو تو کرو یہ کوشش کافی کام کرو تو تات کرو تو مسلسل اکو دو کرنے کوشش زیادہ خطر زیادہ بہتر اکتا جی دو یا تک جی دو پلس گسد تم کام ہوتی پروردگار عالم ام سے دلس من اک سو الہام پید کران کہ یہ سو اک کام تھوان مسلسل جاری کم سے کم مدت اکو دو پروردگار عالم جو انسانیت کی ہدایت باپت زتوہم دو شامس بگن شب تیوہس من یت اس لیلت القدر شونان ات من اخ ہدایت مکتوب ہدایت کتاب کران ارسال پنس حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سروات سوچو دل سے دم اس دمان صدا پروردگار عالم قرآن مجیدس من یمش میں من تلاوت کرنا بلکہ اکثر
جوانن اکثر بزرگن تمام مومنین آیت زبان زد ان زبان پہ تقریباً پرت کٲنٛسہِ پروردگار عالم چھ بندس دیوان صدا بذریعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تہ پہ آیہ روز لکھ تو جو بڑا انداز وچھو تھی پروردگار عالم تھن پنس بندس راغب کرنے خاطر پنس عبادتس کن گوڑ کران استعمال پروردگار عالم ایمان لفظ ایمان یہ آو امن منز ایمان مومن یا امان یہ سوری ایمان یہ امیک لباب کہ انسان گژھِ محفوظ انسان بچ پروردگار عالم ونان امس بندس یس ات قلعس من تاو یم پنن پان محفوظ کور تمام برائی نش تمام طاغوتی حرکتوں نش تمام شیطانی حرکتوں نش کور محفوظ اقرار کرن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام پتن ضروری امس اقرار کرن واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ تکیاز ایمانچ آخری نشانی ایمانچ پختگی تم سات میلان یم سات ولایت ایم معصی مینک انسان اقرار کرن وول بنے تکیاز اتفاقاً آمیاد کہ یم سات سون ٲٹھم امام نیشا پور کس بازارس من تور تشریف نوان پت استقبال تت گژھان امام علیہ الصلوۃ والسلام بروٹ کن آئی نیشا پورس من مختلف ممالکوں پہ آمت یا مختلف ریاستوں پہ آمت مؤرخین تاریخ درج کرن ول تاریخ لکھن ول کان علم محفوظ کرن ول اس کٲنٛسہِ زبان نش نیر مگر یہ فرزند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤرخین جمع گمت اتی کورک عرض دوپک یژھان پنس پیغمبر سند اولاد سند زبان مبارک کا کلمہ بوزن یس سانہ خاطر امن بن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سن تم کلمات تاریخ من موجود ونکنس امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرمو پن یم سات محمل آو پرد تھوت تن یعنی یت زاپانس مز تم سواری پہ تم پہ آو پرد تھوت تن روئی ناظرین زیارت کر تمام لکو ام پتن اور عرض یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکرتو کا نصیحت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمو گۄڈنیٚتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ حسنی پانس کن اشار کران وچو ایم معصومین علیہ السلام طریق یس لا الہ الا اللہ یعنی تمام طاغوت ترٲیِتھ تمام دنیا چن اسنامن ہز تمام بڑن لکن ہز اطاعت ترٲیِتھ لا کرے مگر آخرس پہ الا اللہ تمس وحدہ لا شریک خدایس کو یم سز عبادت لائق تو جائز انسان سند باپت لا الہ الا اللہ ام پت فرمون حسنی یہ میون قل کس قل لا الہ الا اللہ حسنی یا تو قل سو قل یس انسانس تمام عذاب نش محفوظ کران تمام ناراضگی خدا نش محفوظ کران وقتی طور یہ انسان ونان بات چھس طاقتور مگر یم سات تم سندس پکڑس مز یس یمس متعلق امیر المومنین دعای قرآنس مز فرماوان یا الہی لا یمکن الفرار من حکومتک
اے خدائے چون حکومت کت جائے چھن کوت کر انسان فرار اتی من بنے رہا پروردگار عالم سند حکومت مز دنیا کس یت چاہے زمینس تل وس چاہے آسمانس پیٹ کھس مگر فرار ہیک نہ حکومت خدا مز کرت کی لہذا امس انسانس ون تحفظ ضرورت امام رضا علیہ السلام فرماوان لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ یس پر یس تمام طاغوتس ترائت وحدہ لا شریک خدا سن عبادت اطاعت اقرار کر ات عملائے یا سا حسنی یا سا پروردگار عالمن قل بنومت قل چیئے فمن دخل فی حسنی یس ات قلس مز داخل گھان یہ متقی یہ متقی فمن دخل فی حسنی یس ات قلس مز داخل گھان امن من عذابی سہ پروردگار عالمس کن پگہ یم سات تم سند بارگاہ مز وات سہ تمام عقاب تو سزا نش تت امان لبان یہ امام رضا علیہ السلام فرماوان ام پت فرماوان لا الہ الا حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی مگر ات شرط اما بشرطها و شروطها مگر یس خدا تعالی سندس قلس مت یس وحدہ لا شریک سند مانن وول بن یس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندس رسالتس پت اقرار کرے تم سند خاطر کی شرط و شروط تم شرط شروط کیا تاکہ سہ بنہ سہ گھ امنس من نہ کور نا عرض گڑے امن مومن تمس ونان یس امنس مز یس تمام پروردگار عالم سند ناراضگی نش دور گھان تمس پروردگار عالم سن رضا حاصل گھان فرمون اما بشرطها و شروطها ات کی شرط و شروط پس ونان ات کی شرط و شروط امام رضا فرماوان مگر وانا اہل البیت اس اہل بیت یا وانا اگر مفرد تہ کورمت اشارہ امام رضا علیہ السلام بحث یعنی بچس وانا من شروطها یمن شروط مز یم تی شرط پروردگار عالم بروٹ کنے انسانس امنس مز داخل کران تمن شرطن مز اخ شرط یہ کہ آل محمد ہند ولایت گھس انسان قبول کرنا صلوات بولو بس یس انسان امن کس قلس مز داخل گھان امچ پروردگار عالم ہر حالس مز روزی ون تخاطب کران یت جائے من یت آیت من پروردگار عالم ام سی یس امانس من پن پان امانس من داخل کور یس یعنی امان لوب یا دنیا من اور پروردگار عالم کن روزی امس متعلق پروردگار عالم ونان یا رسول امس من پروردگار چی ونان اے ایماندار اے امنس مز داخل گھن والی انسان بڑے سوران کت پٹ یل پت ٹوٹ ٹر انسان گھان کس سیا محبت گھان امس سی توقعات روزان پروردگار عالم تھے پہ خطاب کران یا ایوہ الذین آمنو اے میانہ تاچ بند یا اے میانہ امان شدہ بندہ اے میانہ سہ بند یم امان حاصل کور یم مے بروٹ کن مین رضا حاصل کر یم سند حق یہ کرن داخل جنت یم سند حق یہ کہ امس چھس بہ ہر حالس من یم دنیا پتہ روزی امس چھ پروردگار عالم ونان یل امنس مز داخل گوک امن کس دائرس مز یم پتہ چھ غلطی گھان چونکہ دنیا مجھ انسانس غلطی ہیکان گھت مگر تہ پتہ کہ یم سات انسان بیمار گھان بیمار یتھ یہ گھان بیمار
گھن ضروری تکیاز انسانس مز تم غذا یمو سۭتۍ أمۍ سٕنٛدِس بدنس من حرارت اپ ڈاؤن گژھان امس کمی زیادہ گژھان مگر ام پتہ امس علاج تہ میسر یہ دنیا من پروردگار عالم ونان اتھے پہ یم سات بہ دم تہ اخ مثال امچ ات پہ یم سات کووڈ-19 یس ون 2019 من اس بیمار اس مطلب اخ مہلک بیمار آئے تم سات یم سات سو بیمار آئے پتہ درائے تک کی اینٹی کورونا انجیکشن یا ادویات پتہ یم سات ڈاکٹرس نش انسان گژھان یہ انسان دپان ژٕ کیٛازِ چھُکھ مےٚ انجیکشن کران یہ ونان یہ ژےٚ یوت کوٚرمُت آسہِ کہین یہ کر اسہ ونیُک تام واریاہن یم اتھ بیماری مز مبتلا چھ عزیزو تُہۍ بوٗزِو بڑے غور سان ات پٲٹھۍ دنیاہس مز یہ ڈاکٹر اوس پننس مریضس سمجھاوان اگر ژےٚ کورونا نش محفوظ چھی گژھُن تیٚلہِ چھُ أسۍ انجیکشن کران یہ چھُنہٕ اسہِ ژےٚ یوت کوٚرمُت ژےٚ برٛونٛہہ یم اتھ مرضس مز مبتلا گٔے تمن تہ کوٚر اسہِ انجیکشن امہِ سۭتۍ چھُ تُہۍ محفوظ گژھان بیمارِ نش پروردگار عالم پنس بندس امی آئی تخاطب کران یا ایوہ الذین آمنو اے میانے ایماندار بند اے میانے امنس مز داخل گھن والے بند کتب علیکم الصیام واسطے از اک انجیکشن یتان کرن تاکہ ژٕ گژھکھ مبرہ تمام بیماریوں نش تمام طاغوت نش تمام طاغوتی حملوں نش یم چٲنِس دلس پہ گژھان تمو نش گژھکھ مبرہ یہ روزک انجیکشن سی أکِس دِتمُت کہین بلکہ ژےٚ برٛونٛہہ یم امت آیہِ ما سبق تمن تہ انجیکشن آمت کرنہٕ تمن تہ ییٚلہِ کانٛہہ مہلک بیمار ٲس یِوان ایمانس پٮ۪ٹھ تمن تہ ٲس یہ انجیکشن لگان تم ٲسۍ امے انجیکشن سۭتۍ محفوظ گژھان میانہِ بندٕ ژٕ مہٕ بر فکر یہ چھُنہٕ کانٛہہ سخت عمل چانہ باپت یہ وقتی طور اگر ژےٚ بٲسی ژےٚ چھی کھٮ۪ن تراون ژٕ کر امہ سۭتۍ گھبراہٹ کر ژٕ اختیار کہین ژٕ کھوژ اتھ کہین یہ وقتی طور یہ آمت ژےٚ برٛونٛہہ تہِ امتن پٮ۪ٹھ آمت یہ فرض وٲجب کرن یم روز آمژ لیکھنہٕ کما کتب علی الذین من قبلکم امیُک مقصد کیا چھ لعلکم تتقون أسۍ چھِ ونان آج ونیُک تام ترجم کران یہ تتقون ہسا گو خدا تعالیٰ کھوتن کھوتن چھُنہٕ کہین تتقون گو ژےٚ گژھی سۄ زندگی حٲصِل یتھ منٛز ژٕ پنُن وجوٗد تحفظس منٛز سوزکھ اکھ سلوات سوٗزتو بر محمد دوٚیِم اکھ توجیہ یۄس بڑٕ نایاب چھِ بلکہ أکِس حقیٖر سٕنٛز اکھ پور جستجو کرتی کوشش کہ یتک اخ لفظ گژھان استعمال مولوی صاحب موجود یا ایوہ الذین آمنو کتبہ پرات جائے آمت اقیم الصلاة براہ راست کور خدا تعالیٰ پنس بندس حکم نماز پر یعنی تتچی فرم بلکہ واجب میون امر حکم نماز پر یا نماز کر قائم یا باقین جائن تک اتم الحج حج کر تمام یعنی حج کر یم سات چمز استطاعت یہ کر حج مگر یت حکمت من اک تم انداز پروردگار عالم پنس بندس ہیچناوان تو راغب کران یت عبادتس کن یت اس ونان صوم یت اس ونان پنن الفاظن من روز ات کن کت پن راغب کران کتب لفظ گژھان استعمال بہٕ کرہا نہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ توجیہ مگر طالب علم چھُ برونٛٹھ کَنہِ کتبہ یہِ چھُ ژےٚ گٔیے مجہوٗل یہِ چھُنہٕ براہ راست امر تۄہہِ کِہیٖنۍ کہِ تُہۍ تھٲیِو روزٕ مگر کتبُک معنی چھُ کتبُک یہ لفظ آو امہِ موٗجوٗب استعمال کرنہٕ پروردگار عالمن کوٚر یہِ امہِ موٗجوٗب استعمال کہ تمام عبادت یم تہ مطلب انسانس مثلا نماز پڑھن یم سات انسان نماز پڑھے
یہ ضعف کس حالتس من یہ مریض تر انسان یہ کن تہ حالتس من یہ انسان امس چھن ات من بخشش کہین یہ کرن اشاروں ست امس یہ پرن اشاروں ست یم سات استطاعت گھے اگر حج کرن پتہ گھِ غریب ام سند گردن پہ بار روزان یہ بس میں نکہ اتس کالس میں ات پہ ثر مگر اخ عبادت روزن ہند اگر کٲنٛسہِ مرض لاحق گو تیُتھ یتھ منٛز نہٕ یہِ پتہٕ افاقہ گژھِ کہیٖنۍ أمِس میلہِ نہٕ اَمہِ نِش نجات کہیٖنۍ پروردگار عالم چھُ أمِس ونان ژٕ ہیٚککھ یِم روزٕ تھٲیِتھ اگر ژٕ بیٚیہِ گژھکھ مستطیع یا ژےٚ منٛز یی یہِ طاقت وۄنۍ اگر ژےٚ منٛز یہِ طاقت آو نہٕ کہیٖنۍ تیٚلہِ چھنہٕ مےٚ چانٮ۪ن روزن ہٕنٛز ضروٗرت کہیٖنۍ تیٚلہِ بٔرۍ زِ اَمہِ باپتھ معموٗلی اکھ مُد یتھ أسۍ ونان چھِ کم سے کم 2 کلو سُہ غذا یُس استعمال آسکھ پننہِ زندگی منٛز پننہِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کران لہذا یم سات کانٛہہ چیز کُنہِ حکمہٕ منٛز نٮ۪بر چھُ یِوان کڑنہٕ اتھ حکمس تہِ چھِ یِوان پروردگار عالم سٕنٛدِ طرفہٕ الفاظ تِتھے پٲٹھۍ اننہٕ کہِ تاکہِ حکمس منٛز گژھِ یہِ یُن کہ اگر امس منٛز یہِ طاقت گوٚو نہٕ پٲدٕ تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس یہِ حکم انُن انجام کہیٖنۍ توے چھُ گژھان یہِ چھُ اکھ توجیہ یتھ میانہِ طرفہٕ اتھ یۄس میٲنۍ اکھ کوٗشش چھِ توے کوٚر پروردگار توے ونو أسۍ کہِ شاید کوٚر پروردگار عالمن اوٚتہِ لفظ یتُک استعمال یُس سے گٔے مجہوٗل چھُ یتھ أسۍ ونان چھُ یمن أزکٮ۪ن الفاظن منٛز پیشو وائس یعنی یۄس معروفس منٛز چھنہٕ کہیٖنۍ ایکٹو وائسس منٛز چھنہٕ کہیٖنۍ پیشو وائس یتھ أسۍ ونو کہ یۄس مجہوٗلانہ اندازس منٛز آو أکِس بندس سمجھاونہٕ کہ ژٕ اگر روزٕ تھاوکھ یہ روز چھنہٕ چانہِ باپتھ زحمت کہیٖنۍ یم زحمات چھنہٕ یہِ چھنہٕ چانہِ باپتھ زحمت کہیٖنۍ اگر ژٕ یہِ تھاوکھ اتھ منٛز چھُے ژےٚ بوٚڑ بارٕ اکھ فٲیدٕ ژٕ ہیٚککھ اتھ منٛز پنُن پان پرٛٮ۪تھ ذلیٖل تریٖن کامہِ نِش یا پرٛٮ۪تھ شیطٲنی حربہٕ نِش محفوظ کٔرِتھ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اکھ صلوات پھٔٹوت أتی دِوان صدا پننس پروردگار عالمس دپان چھُس خدایہِ ییٚلہِ یُس ژےٚ انداز کوٚرُتھ اختیار یتھ منٛز ایُّہا الذین آمنوا ایماندارو لفظ بڑے اندازس منٛز سمجھاوان پننس بندس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماوان لذت ما فی ندا یُس یہ یا ایُّہا الذین آمنوا یہ ندا آو از طرف خدا أکِس بندس یہ سمجھاونے چھُ خدای تعالیٰ سُنٛد اتھ اندازس منٛز ازالتن یہ چھُ تمام دوٗر کران دفع کران تعب العبادہ یُس اتھ عبادتس منٛز انسانس تھکاوٹ چھےٚ یِوان یُس روزن منٛز انسانس تھکاوٹ چھِ یِوان یہ تھکاوٹ چھِ یِہوٚے یا ایُّہا الذین آمنوا انسانس نِش دوٗر کران أمِس چھُنہٕ محسوٗس گژھان کہ مےٚ چھُ روزو سۭتۍ کانٛہہ تکلیف واتان لہذا سٲرٕے تھکاوٹ یۄس روزن ہٕنٛز ٲس امام جعفر صادق فرمان یہ گٔے مےٚ تمہِ نِش دوٗر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یا ایُّہا الذین آمنوا کہِ صدا بوٗز اکھ صلوات سوٗزِو محمد لہذا یہ روز مےٚ کوٚر گۄڈے عرض کہ قرآن چھُ کُلہِ کائنات خٲطرٕ ہدایت تمام انسانیت خٲطرٕ ہدایت وۄنۍ اگر ہدایت کرِ نہٕ کانٛہہ اختیار سُہ چھِ تٔمِس پنٕنۍ بدنصیٖبی مثلاً وٕنکٮ۪نس چھِ اکثریت دُنیاہٕچ یۄس قرآن نِش دوٗر چھِ خُدے مُسلمان چھُ قرآن نِش دوٗر مسلمان تہِ کوتاہ چھُ قرآنس پٮ۪ٹھ عمل کران البتہ یۄس یہِ ہدایتٕچ کِتاب چھِ اگر اتھ پٮ۪ٹھ کائناتس منٛز عمل گژھِ قسم بہٕ خدا اگر ریٚیہِ آسہِ پکان بقول امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تیٚلہِ چھیٖنہِ نہٕ کانٛہہ ریٚیہِ ہٕنٛدِ ٲسہٕ منٛز اکھ دانہٕ اگر قرآنس پٮ۪ٹھ عمل گژھِ یہ چھُ قرآنن ترٛوو نہٕ کانٛہہ حصہٕ انسان سٕنٛدِ ہدایتُک کِہیٖنۍ پرٛٮ۪تھ لمحس تہٕ پرٛٮ۪تھ رُخس پٮ۪ٹھ انسان سٕنٛدِس ترٛووُن نظر
کت پہ ہیک زندگی سو گزارت اس نہ بن بیکس باعث ضرر نہ بنی ٹھیک پنہ وجود خاطر باعث ضرر. یہ قرآن مجید کمال. یہ ہدایت پروردگار عالمس نازل کرن 21 دہ پتہ 22 دہ کے 23 ماہ رمضان کے شبس من. امہ خاطر ضروری کہ اخ انسان اس یوتا پاک چیز رٹہ اس یوتا قیمتی چیز حاصل کرنے خاطر کرے تمہیں تیوتا پن پان گۄڈٕ آمادٕ کرن. اگر مثلا ٹھیٖک کن ریاست پہ کن ریاستس پہ رقم کرن منتقل ثرک تیتا تمیک انتظامات تو سہ وت من دائیں گھن کہین سہ براہ راست میس اہل و عیالس تان واتن. یہ اہل و عیالس تان پن محنت واتن امہ خاطر یا اس چیز تے قیمتی انسی چاہے تو بازر من سون ان یہ سون انس من سوچک تے ہتہ لٹہ در تان مچھا یہ موجود مے وات حالانکہ اگر ٹھیک اتس من یہ چرچ تھپ کرت گئی تو سوچک سے مے گوس یہ آسان پیمت کوتہ حفاظت سان واتناوک یہ قیمتی چیز پن در تان. ون اگر عالم انسانیت ہدایت نازل گسن وول قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اکثر وات سو تین وچ ام کے استقبال کرن یہ رٹن یہ حاصل کرن یہ ہدایت ام خاطر پن نفس کرن پاک و پاکیز پرت دنس تو پرت برائی نش. امہ خاطر فلسفہ روزن ہند یہ کہ توے تھو تریمش اشرس من قرآن نزول اور زشر استقبال خاطر یم سات ہدایت نزول گھ محمد رسول اللہ تان اکثر وات ور محمد. برابر یہ روز تھاوان استقبال ہدایت عالم قرآن حکیم خاطر کہ قرآن حکیم نزول ماہ رمضان سی مز گسان. لہذا یہ ہدایت کتاب توے امام جعفر صادق بلکہ اکثر معصومین ہز روایت کہ اگر باقین دہن من توئی قرآن تلاوت رتس مز اکہ لٹہ ختم قرآن کرو یت مز روایت کہ تہ گوس پرت دہ ختم قرآن گھن کوتہ تاکید آمت کرنے کوتہ مشکل تر چھو تہ یہ باسان مگر اتس کالس میں ہیکہ انسان یہ کمال حاصل کرت تیل کیاز کر اے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بیان بس آخری جملہ کر عرض کہ یم سات تھی وچو یت ماہ رمضان گو سون جوان ات قرآن ست انس پید کرن محبت پید کرن یہ گو سحرس وتن نماز پت قرآن پرن دوس مز پن زندگی ہند اصول بناون قرآن پرن اور یم سات یہ قرآن اخ آیت پرتو ام سندس دلس مز بسے امس طرح فکر کہ میری زندگی کت اور بکات مضبوط بس عزیز و اس ضرورت یت ماہ رمضانس من قرآن زیادہ کھت زیادہ تلاوت کریں خصوصیت سان جوان ذمہ داری کم سے کم گوش تہ ختم گھن ماہ رمضانس من قرآن مجیدس من اگر ترے ختم کرو کم سے کم ختم گوش سن جوان ماہ رمضانس من قرآن مجید انجام دن تین کمال چھن اگر تو اکہ لٹہ کوشش کرو تکیاز پروردگار عالم فرماوان اتقوہ یعلمکم اللہ. اگر تو تقوی کرک اختیار تقوی گو یہ قرآنس پت پکت امیک بناوان پنی زندگی ہو نشانی یہ اتر بورو کھوج کرک یہ بار بار پرک تیل بنی چانی زندگی ہند خاطر ہدایت رہنما کتاب یعلمکم اللہ. یعنی جوان تو بار بار کر ازمائش وچت چتروی پروردگار عالم پن طرف قرآن علم چینس دلس من اور ونک دے وریا بہری ونک بتا دنیا مز یہ تصورس مز کہ بہ قرآن پڑھت تمہ کھت بہتر گھس چون تصور ثابت. پروردگار عالم کرن اس ات قرآنس پہ اس ہدایت کتاب ات پہ عمل کرن توفیق کرن نصیب. خدایا قسم چھ محمد و آل محمد
خدایا یت ماہ رمضان مز کر اس روز تھاونک توفیق نصیب خدایا یت ماہ رمضان المبارکس مز کر اس شب خیزی کرنک توفیق نصیب شب خیز کیا گو رات مز ازو وتان تہجد ازو پران یہ پرت سائڈ بناؤن پن ہدایت ریت یت مز گژھِ واقعاً انسان محتد بنن امس گژھِ ہدایت ملن یتھ دنیا مز پروردگار عالمس کرو گزر خدایا محمد و آل محمد ونچی قسم خدایا یم ماہ رمضان کی شہید حضرت امیر المومنین چنچی قسم یت بستی مند آسن واریاہ تم یمن مشکل آش کیا انسان چھنا اس تہ مشکل یوان پرت کس مشکل یوان اس دموس ونکس صدا خدایا اس یت ماہ رمضان مز اس کر حکمت پہ عمل اس تو یقیناً پن کھین تو چین چانہ حکم اس ات پہ عمل کران اس چھن چانس حکمت چھن مفر کران کن اس دور چلان خدایا اگر یت بستی من یا مومنین مز کھانا مشکلات خدایا شہید ماہ رمضان مشکل کشا امیر المومنین سان پاس کر سہ مشکل یمے وقت احسان تو آسان خدایا اگر کس کور مالس کور نکھ والنک وسائل چھن پروردگار عالم قسم چی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدایا تمس مومنس کر یا تمام مومنن کر کور نکھ والنک وسائل عطا پروردگار عالم طالب علم اس درمیان یوان خدایا طالب علمن کر مزید علم حاصل کرنے توفیق عطا خدایا یم طالب علم فارغ التحصیل گئی یم با عزت روزگار یتان حاصل کرن خدایا تمن فارغ التحصیل طالب علمن کر یمی آن نمنی دہن مز با عزت روزگار عطا خدایا یم جوان برسر روزگار با عزت روزگار اپناوان یا با عزت روزگار ونکس ات پہ فائز یا یم تجارت کران خدایا تمام طالب علمن کر با عزت روزگار عطا ام پتہ اس روزگار خدایا با عزت روزگار تھوک پرت شر نش محفوظ خدایا سانی تجارت نفع تھو پرت شر نش محفوظ خدایا اکس جائے آسن ونکس لکٹ لکٹ بچ ات تلت سہ گدا گزاس مز آسن ات تلت تم تن یہ التماس دعا کران تمام مومین سن خانہ آئی ویران کرنے سن مول آئی مارنے سن بوئی آئی اس نش دور کرنے خدایا تمن مسلمان کر آزادی عطا خدایا تمن پہ کر پن رحم خدایا تاغوت کر نیست و نابود خدایا بنجامین نیتنیاہو یس فرعون وقت خدایا اتپدن فرعون کرتن واصل گر کے دریا خدایا یہ بنجامین نیتنیاہو تکرن واصل جہنم خدایا امریکہ حکومت کرن زوال پذیر خدایا تاغوت حکومت کرن زوال پذیر خدایا لبنان کے مجاہدین کر فتح و نصرت عطا خدایا یمن کے مجاہدین کر فتح و نصرت عطا خدایا سیریہ کن تمن مجاہدین یم واقعی ونکس تک موجود آسن مجاہد خدایا تمن تکر کامیابی عطا خدایا ایرانس کر فتح و نصرت عطا ولی امر مسلمین سید علی خامنائی مدد العالیس کر عزت آبرو عطا خدایا یس تمس دلس مز آرزو خدایا تت آرزوس بر آسنک توفیق کرس نصیب خدایا وقت امام کرنا اس نش ظاہر خدایا ظہور امام کر نصیب خدایا تس جناب سند دیدار سید کر سانی چشم پر نور بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک منحر ان شأنک هو الابتر.